osikhwiza sakho utlahlekile. Thoma khaya nakhe. Sesithomile? Okay. Akasho. Cala ubulise noma. Itsho mama isikole. Okay. Kana ikisha kama gona. Kwa bani la? Mathibela. Okay, babugi ba identical first today re go lefelong la ko Nkosini section. Kwa di section bani le? Nkosini. Section le yini? Nkosini. Yeah, nisho. Section le Nkosini la. Oh, kunomkhawini, kunomgababa, Nkosini. Oh, this section. Oh, okay. Sizela ekhaya mayelana nenkinga yaka baba Mathibela. Ubaba Mathibela okungulakhi bani January. So then ikinga yaka baba la ukuthi bathi cut lakhe since aqala ukusebenza lihlala kumashonisa since from 2020. Then umashonisa uyo othatha irresponsibility la ekhaya yokunakekela yonke into yala ekhaya echodako. So ubaba uvumele ukuthi uma angabi ingcenye yalento leyo ke njengoba ngibe nabo la ekhaya sibiziwe sifuna ukuzwa ukuthi ubaba Mathibela mhlambe angasichazisela ukuthi kuzenjani ukuthi ikhathi ligcine lifike kumashonisa. Ngoba yena benginceda ungincedile bekanginceda nalo khangenzela umntanami umsebenzi. Uyena umuntu okwazi-ke ukungikhiphela imali ungilokuzela unginikeza imali ukuthi ngigcine umsebenzi. Okay. Namanje ukuthi kuze lihlale kuye ngoba bengiloko ngishoda nje khona manje ngibona ukuthi amashodo wami uyena bekaloku anginceda yena imali yakhe ayizalisi phezu kwami. Uyinikeza ngaleyo ndlela ibuyisela injalo. Yena nje ikhathi iyona le ndlela mina ngilibambe ngiliyekelele kuye ngoba namanje ngibhizi ngiyakha. Ukwakha kwami nakho ngibhizi ngoba nguyena umuntu noma ngishoda ukwazi ukunikeza imali. So mawukhuluma ngokuthi okay ngiyabona kuyakha lapha no it's fine. So umbuzo wami munye ke ukuthi na wena uthatha ikhathi ulinikeza umashonisa ukhulume naye umama wakho or just nje wena usuke wathatha ikhathi walisa lapho wedwa ngakakhulumi? Umama uyazi yena ukuthi vele ngihle ngasho nje khona ukuthi nalizokuya khona lapha lokwenza ngigcine ngokulokwenza ngithatha imali kuye iyona leyo nto umama uyazi na ukuthi lihlala khona lapha and imali nivumelene wena noma or mhlambe uma uyazi yena mara nivumelene or just nje uyazi sigcine saloko sivumelene ngaleso sikhathi ngenzela umntwana wami umsebenzi. Okay. Akhe ngizwe ngapha ngakuwe mama nivumelene nobaba ukuthi ikhathi lihlale kumashonisa? Mina vele angazi kuba bendingalazi bali kusibongile or kusoneni kulapho angazi zange anjele angazi vele angazi banathi likusibongile aphinde athi lile kusoneni sibongile lo Mathibela mina angazi. Ngamanye amagama ukudla kwala ekhaya bekuthenga nguye umashonisa wena indima oyidlala njengomama ekhaya bekuyini? Nami sidamkela lokho kuba ukudla kuthengwa nguye umama lo. Okay. Kuthengwa nguye. So Baba Mathibela uma lo mthetha ngisho so nomthathako ngokuthi sewufuna ukuthi adlele yiphi indima lawo emzini akho naye? Yena ngithathela ukuthi azoba umama lapha endlini akwazi ukunakekela abantwana bami nalapha ekhaya ngendlela sihleli ngakhona. Nakhe ngibuze kancane ukuze ugcine udecide ukuthatha ikhathi ulise kumashonisa ngamhlambe ubone ukuthi uma akakhona ukuberegisa imali yakho leyo eholileko namkhana ubone ukuthi akanandima angayidlala ngemali yakho le wena uberegela khona? Yena ngiyabona unayo indima yenzako kodwa akakwazi ukuthi ancedise ukulungisa ukuthenga ukudla lapha endlini. Ngiyona leyo nto ngithatha ikhathi lami ngalibeka lapha and imali yakhe ngiyamnikeza umsebenzi ukuthi abasebenze
Kodwa ngizokuthenga ukudla ngiyakha. Okay. Ngicabanga ukuthi before ngingachubeka ngabo, ngivulelele uma ngapha. Ma, ngikuvulelele ngapha ngabo iside. Mhlambe ubudlelwane baka Mathibela noma bunjani mhlambe kuya ngendlela nakhe usinabele kancane i-background yakho. Mina ngendlela angayichaza ngakhona ubudlelwano babo. Bona abantu abaphila bonke. Mara maziza ngakuma-finance babantu abangahlanganisiko inkulumo nokuthi bahlanganise imali. Umkharibo uyabereka uzicale yena yedwa. And ubaba naye uzicale yena yedwa okwanje. Mara before ubaba yena bekabereka ikhathi lakhe bekalibeka ngendlela bebaberekisana ngendlela right. Thina besibona ngasuthi yonke into i-right until uSkoni inyanga epheleleko le sithena sihlangene kwekhaya senze isibuyiso. uSkoni wafaka i-complaint wathi man nina boSkoni niyangiblame ukuthi angihlale ekhaya ngikhamba konke nje ene anginakekeli umuzi. So nje ngifuna ukunitshela uBhuteni akangithathi njengomama wekhaya ngoba uthethe ikhathi lakhe walinikeza usesomunye lapha ehlapha uSoneni. uSoneni lo thina ngokumazi kwethu ungumatshonisi. So maye thina sarareka ukuthi njani why uSoneni angaphatha ikhathi lakabhuti ubhuti anuSkoni yayibona. Manje sayibona ingasingendlela right. Then thina ke sathi no sizokuthi nje ngoba sekuzoba ama-holiday kaChristmas sakuthi masihlangeneko sibuye sizokuhlala phasi kanti bese sikhuluma indaba le ukuthi kuza njani ukuthi umnakwethu athathe ikarada alinikele uSoneni. And uSoneni ngoba siyazi ukuthi ngumatshonisi akukhonakala ukuthi angaphatha ikarada lakamnakwethu. Sathi mhlambe kunomatshonisa lapho angeke sazi. Mara umatshonisa yena mina ngokwazi kwami noma ngeke ngisho ukuthi utshonise kuSoneni. Ngo-2020 umnakwethu lo bekathombisa ilasibon akhe. Nakathomisa inasibon akhe thina wasitshela ukuthi uyathombisa. Thina sahlala njengefamily ubhuti lo olele kolo bekasesekhona. Sambuza sathi mnakwethu nawuthombisa kunjalo imali unayo na? Mnakwethu wathi awa imali anginayo mara ngizakwenza iplan. Ene mina ngokwazi kwami ubhuti ambe angakabudget imali leyanganayo. So thina ke samtshela kubhuti sathi asingcono umntwana lo umlise unyaka lo ungamthombisi and then sibhinge siza kuhelebha. Then bese sizakuthi unyaka ozako ndani ukhona umthombisako asifuni mnakwethu ukuthi uyoboleka imali. Sathi okay ke ongasenani ke noma mhlambe bofuna ukuboleka imali yenza ukuthi iya ebank uyoboleka khona imali ungayi kumatshonisa. Thina sayikhalimele indaba. Awa ubhuti amzange sithathe serious. Uyena walokada nangingafuni ukungihelebha nginandaba nani ngamara nilise ngizakubona iplani in hours amlise. Mara mina nginesho ukuthi umnakwethu waya kuSoneni wayokutshonisa. Kula ikarada lakhe zizaphosa ukuthi libanjwe khona. Okay. Yeah, watshonisa yena. And then kuhleli thina maloko siza ekhaya apha so nasifika ekhaya ahamani siyabona mani kuyabheda yazi akusingendlela eright ene kusho ukuthi besiwara siconfuseka sithi umkharibo uyabereka umnakwethu uyabereka ene sibereka naye umnakwethu. Mara umnakwethu yazini the way angakhona akhombisi ukuthi umuntu oberekako uyachaya like uhlala nganamali ene sibereka naye ukuthi abe nemali phakathi kwenyanga after hours
tabereke amaphisijo ukuthi azokhona ukuba nemali yokuza ekhaya yokubuyela emuva ukuthi akhona ukuthenga igwayi uyibereka phambi kwethu leyo siyayazi so mara-ke inhliziyo zethu zidlala zibuhlungu lapho ukuthi umuntu uyabereka mara wayahlala ngalamali uyayibona